Adiri yasabye imbabazi, arifuza kuba yagaruka gutoza ikipe bita APR Football Club. Niba bishoboka mumugirire ikigongwe. James Kabarebe buriya n'umugabo utuje, n'ubundi natwe twifuzaga ko duhita tubona undi mutoza mu maguru mashya uza akadufasha muri imikino no gutegura ikipe izakina imikino ya CAF Champions League cyangwa se Confederation Cup bitewe naho tuzasoza iyi sezo turi ku rutonde rwa champion. APR ku munsi w'ejo bagirana ibiganiro mu gitondo, barumvikana batereka akadomo. Darkonovic bidasubirwaho yamaze kumvikana na APR gutandukana, ntakiri umutoza wa APR. APR igiye gutozwa n'abatoza barimo Ngabo Albert, Didier Bizimana. Ngabo Albert atoza Academic APR, hanyuma azaba ari kumwe na Ndori niwe mutoza w'Intare, Didier Bizimana niwe wungirije mu Ntare. Abo nibo bazaba barimo gutoza ikipe ya APR muri izi match 3 mu gihe APR itegereje umutoza uzaza gufatikanya nayo ndetse akazana na staff yiwe. Bidasubirwaho Darkonovic amaze gutandukana na APR, ahita ajyana n'abatoza bose bari bamwungirije. Harimo umutoza wari umwungirije, hari ushinzwe analize, hari wari ushinzwe preparation y'abakinnyi, wateguraga abakinnyi bongeraga imbaraga. Abo bose bamaze gutandukana n'ikipe ya APR Football Club. Bidasubirwa bivuze ngo nyamukandagira mu kibuga, ikipe igiye kurambagiza abatoza batandukanye. Ubu tuvugana inkuru nzanye kubabwira nuko mu batoza 13 bamaze kudepoza. Uwa mbere wa depoje ibarwa ariko anyuza kuri iyo foto mwabonye yo mugabo nateretseho afande cyangwa se umwe mu banyacyubahiro bakomeye twubaha kandi dukunda mu gihugu cy'u Rwanda, yitwa General James Kabarebe. Birumvikana akaba ari nawe president w'ikirenga w'ikipe ya APR Football Club. Birumvikana namenye ko cyangwa se nari maze iminsi mbizi ariko ndavuga ngo hari igihe kizagera nkaza nkabibabwira. APR Football Club yatunze umutoza bita Mohamed Eradi Adil, umunyamaroke muramwibuka. Aheruka mu Rwanda muri ekipe ya APR Football Club, yatwaranye nayo ibikombe byinshi, ayifasha byinshi, ariko aza gusoza n'abagiye kurega APR. Bibimanza ndende, biba ngombwa ko APR itegera n'abakinnyi bajya gushinja Adil Izurice mu Busuwisi amakosa yiwe, barimo banzotanga, barimo baruboneka n'abandi batandukanye. Murabyibuka ko buri indege bajyayo. Icyabaye nuko APR yaje kurangira itsinze Adil Mohamed, kuko APR yishyuye abavoka, yishyura ibintu byinshi cyane. Nyuma rero yo gutsindwa, Adil yaje kugeraho ariyakira, aravuga ntacyo bitwaye. Ikintu namenye gikomeye gitangaje, Adil Mohamed ya depoje document muri APR isaba akazi. Adil Mohamed